Oh wow wow. Oh wow wow. Oh wow wow. Halo semuanya, selamat datang di rumah Sergia. Untuk yang jomblo silahkan masuk dan untuk yang tidak jomblo tidak boleh masuk ya. Karena di sini khusus untuk para jomblo. Halo, para jomblo. Lagi pada ngapain nih? Jomblo-jomblo. Ini pinjemin ip-ip. Ini pinjemin ip-ip. Wih, kalian udah pernah nonton belum guys konten Resident Evil aku guys? Resident Evil terbaru yang Village. Bagi kalian yang suka nonton game petualang pasti tahu. Halo Faisal. Belum mbak, belum apa tuh? Oh belum nonton. Halo Wiro. Iya, aku pengen bikin banyak-banyak. Biar gemoy. Maksudnya lancar, share. Alhamdulillah, lancar banget. Kak, apa bocil Rafael? Minta sama bapakmu. Orang mana? Orang Depok. Halo RG. Terima kasih Ricky. Banyak banget. Wait a minute. Mana HP aku lagi? Ayo guys, untuk kalian yang pengen maba, silahkan masuk ke grup ya. ID grupnya di samping aku. Untuk kalian yang pengen maba, silahkan masuk ke grup. ID grupnya di samping aku ya. Udah lihat game Resident Evil, salahnya masih kaku, salam kenal ya kakak. Masih kaku udah mana, perasaan aku biasa aja mainnya. Kak mainnya on mic boleh nggak? Aku ini nggak bisa on mic guys, nge-lag soalnya kalau on mic. Oh wow, wow. Apa ini?
Info apa? Udah nikah belum kak? Udah punya anak belum? Kalau aku udah nikah, apa urusan kamu? Komennya itu terus. Komennya itu terus. Live sampai sahur kak. Aku nanti live sampai sahur di TikTok. Setiadi. Kalau pengen nonton nanti aku live di TikTok. Tapi ini TikTok yang Melva ya, Melva 11 bukan TikTok Sergio Melva. Aku ada 2 akun TikTok sekarang. Gue abis losing nih bro, wow. Ayo yang pengen maba silahkan masuk ke grup. Gas kak, oke gas nih ya. Udah di udah di ACC belum? Oke guys, udah di ACC sama Bang Joker ya. Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kebetulan ada Nelva nih. Kebetulan ada Nelva nih. Kalau mabar menang dapat apa? Dapat Nelva. Biar si Latifa ikutan emosi. Kan nanti bangunin sahur ya. Emangnya aku mamamu. Emangnya aku mamamu. Wah, Basyar nih. Halo Hartono. Yang pengen ditemenin sampai sahur, aku live di TikTok ya guys. Nama TikToknya Melva11. Waalaikumsalam Almerdi. Mabar kak, mabar masuk ke grup. Ini di grupnya samping aku ya. Nanti di ACC sama Bang Joker. Halo Gian. Kak, channel YouTube yang camping itu daerah danau atau sungai? Sungai. Tuh main cepet live-nya. Iya nih. Iya nih. 5 grup, Kak. Iya. Tapi kamu telat nggak? Ayo guys, sekarang satu lagi nih. Tuh, udah full guys. Kalau misalnya apa? Belum di ACC nunggu di game selanjutnya ya. Ini baru mulai. Gak apa-apa, Abdul. Mungkin lagi, Kak. Udah tuh. Siang, Edan. Halo, Yehuda. Untuk kalian kalau pengen ditemenin sampai sahur, aku live di TikTok guys, tapi bukan live game. Live ngobrol-ngobrol aja gitu ya kan. Kayak sahur. Soalnya aku nggak bisa tidur guys. Jadi ya udah daripada gabut mending live. Halo Afgan. Hai Tria. Ayo ikut gabung grup. Oke, nanti di ACC ya, habis game ini ya. Ahmad Miardi, jangan Ahmad Miardi, kamu tidur aja Ahmad Miardi.
こちらを覗いているのだ。Oh, wow, wow, wish juga nih. Engine start. Oh, lucu. Waalaikumsalam, Excel. Oh, my angel, angel, baby angel. Apa? Apa tuh? Today you see such a person like me. Waalaikumsalam, Excel. Pasti kamu habis ini ngetik. Apakah kamu masih ingat aku? Apa? 魔族には血の洗礼を、聖者には光を。 Masih penasaran sama Bang Joker nih, Kak? Penasaran kenapa? Ngomong langsung sama Bang Jokernya. Jangan ngomong sama aku. Karena aku bingung. Pertanyaan kalian untuk Bang Joker, kenapa nanya ke aku? Waalaikumsalam Alvin dan Aini. Kakak mah tahu aja, hehehe. Hehehe. Mau kemana ya Huda? Pasti kamu mau itu. Mau ngeronda ya kan? Gimana kepuasannya? Lancar dong. Buset, 45%. Donasi lewat mana, Kak? Itu linknya. Aku jadiin pin Tristan. Di kolom komen kan, di kolom komen itu kan ada jadiin pin. Nah, itu ada linknya. 6 jam lagi menuju sahur. Iya ya? Aduh, gak bisa mabar, Kak. Skor kredit turun. Syukur. Mana ada kakak ini. Bener lah ya udah bocil. Kak cosplay Marin nanti. Apa itu Marin? Ih, kecilin. Gede banget. Ya ampun. Bang Jokernya nggak ngomong kakak. Kak salah ngomong. Game bisa ikut kak? Bisa, aku kan epic nih masih. Game epic bisa ikut. Nggak kasihan sama aku, enggak. Karena kamu nggak ada. Kenapa ini bocil? Nana, iya nih Nana. Nana. Kamu sayang, aku juga sayang. Tapi sayang, kita berjauhan. Sabar.
Tak sabar menahan. エルフは美しいけど可愛さではバステト族が負けないにゃ An ally has been slain. Good game. にゃー怖いのは嫌いにゃナナが守ってあげるにゃ今なら力を使いこなせるにゃ人を見かけで判断しちゃダメにゃ Baik, Teddy. アップルパイを食べるときが一番幸せ Video konten kemarin daerah mana tuh, Sergio? Banyak tangkap ikan. Gue tanya, komen dibalas dari Hong Kong. Attack the Iya, dari Hong Kong itu, Yufri. Yufri 嫌 nih. なことは忘れるにゃ Hmm. どうして仕方するにゃ Hehehe, mati guys. attack the turtle. Request backup. 自分の力から逃げないで頑張って Ya, kok kecabut sih? 芝 An ally has been slain. An ally Kecabut. attack. Okay. 君は何でも話せる最高な友達にゃ嫌なことは忘れるにゃ An enemy has been slain. Waalaikumsalam, Arga. 人を見かけで判断しちゃダメにゃ Johnson. Tadi dulu ya, guys. Request だ backup. から逃げないで Launch attack. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Battle spell 君 ready. は何でも Okay. 話せる最高な友達にゃ Plung. Cemplung. Launch attack. Cemplung. Hmm. You have an enemy has been slain. Ult is not ready. Hehehe. 一番幸せにゃ Ah! Wah! 怖いのは Battle spell and cooldown. Ah! Hehehe. Ih, selamat. An ally has slain the turtle. Battle spell and cooldown. Selamat ulang tahun. 銀月の森へ遊び Nana nggak ada skin Hello Kitty-nya, nak pasti tambah lucu. Iya. Paling bagus nggak pakai skin. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Wah. Launch Ada attack. bapaknya, guys. An ally has been slain.
Request backup. Killing spree. Oh. Oh iya, aku beli not. Prioritas not dulu deh. ナナが守ってあげるにゃ。今なら Buat si 力を Alucard. 使いこなせるにゃ。 Alucard. Hah? Battle spell is ready. エルフは美しいけど、可愛さではバスケット部が負けないにゃ。 Foto. Killing Hehehe. An enemy has been slain. Battle spell is ready. Ih, gimana sih? Initiate retreat. Yung kapatid ko sa You naman. destroy the turret. Has been slain. Attack the turtle. Wow, wow. Johnsonnya Cash. The enemy has slain. Ya kali. Not ready. An ally has been slain. Good game. Ya, tahu kita aku ulti tadi. Turtle-nya, guys. ナナが守ってあげるにゃ。 Battle 今 spell なら is 力 ready. を使いこなせるにゃ。 Request backup. Has been slain. Oh. Oh. Our turret has been destroyed. Mega kill. Battle spell in cooldown. Our turret has been destroyed. Double kill. Aku mau pulang. Jadi ulti deh aku. Detiknya kenapa sih? Udah tau rame, disamberin. Ult is not ready. Aku mau menemanin juga sih, nemanin Rere. Ih, Ahmad Miadi sekarang ganjen ya. Initiate retreat. Mau nemanin Rere. Launch attack. 自分の力から逃げないで。 Launch attack. Launch attack. Oh, orang Pizana tuh, euy. An ally Wow! unstoppable. An enemy has been slain. Double kill. Okay. Ada dia, ada dia. Ult is not ready. Wow, Ult is not ready. enak banget linknya. Mantap. Nah, aku kayak kenal ya aku di konten Mia Maniak. Godlike. Iya, kenapa emang? Gak ada Bang Joker kah? Kak? Ada kok. Slain. Request Panggil aja Joker. legendary. Battle spell in cooldown. Wow, wow. Your team destroyed the turret. Cooldown. Launch attack. Ada Chow. Dari tadi nggak ketemu Chow. Chow-nya ini kali ya? AFK apa? Monster kill. Ow! Launch attack. Ah! Ada mamanya. Down. An enemy has been slain. Legendary. No comment. Battle spell in cooldown.
Dia cuma teman alias dia cuma teman. Siapa ini? 君は何でも話せる最高の友達にゃ。 Ya udah love Rere. Attack the Lord. Ya udah love Rere parah banget. Attack the Lord. Udah Rere tuh sama ini. Sama itu tuh ya. Sama Lisot. Legendary. Battle spell ready. Attack the Lord. Request backup. Tolong! Team destroy the turret. Tolong! Malah mati. Killing spree. Alah. Ih, Nani Mono kok gombal. Initiate retreat. Nani Mono gombal. Battle spell and cooldown. OTW login Gatot Rusumnya boleh. Destroy the turret. Pas merasa jago langsung songong. Merasa jago langsung songong si Kirito nih. Double kill. Males aku. Muji-muji lagi nggak mau aku muji-muji lagi aku sumpah nggak mau lagi aku. Orang kenapa ya tiap aku habis puji tapi terus dia sombong gitu. Destroy the turret. 何でも持ってあげるにゃ。今なら力を使いこなせるにゃ。 Launch attack. Battle spell and cooldown. Okay. Battle spell and cooldown. Salah sendiri muji-muji kasar. Iya tapi bener loh. Beneran aku kalau habis puji orang Battle spell and pasti cooldown. deh orang tuh kayak kena air gitu. Jadi balikan dari dipuji. Jadi itulah. いや、1、2、Carlos, 3、 terima kasih ありがとう。へえ。 Attack the Lord. Initiate retreat. Terima kasih. Ih, tulisannya apa? Kill. Double kill. Wah, Triple kill. You have Phoenix. an enemy has been slain. P doang Charles. Terima kasih ya untuk Charles. Legendary. Your team destroyed a turret. Halo. Menang ya? Ye, menang. Besar-besar kepala kan jadinya yang dipuji. Nah, masa gitu sih? Jangan apa. OTW ACC. OTW ACC guys. Wait a minute. Oke guys, ini lagi di ACC ya. Untuk kalian yang pengen maba silahkan masuk ke grup. ID grupnya di samping aku. Ini lagi di ACC di Sabang Joket. Cepetan guys, kalian request daripada nanti telat kalian nggak bisa ikut mabar. Bang Joker kemana kak? Di kolong tempat tidur kamu, Taufik. Bang Joker di kolong tempat tidur kamu, Taufik. Cari aja. Iya, Mbak Eden. Dah lah mau main ML. Jangan main ML, mainin aja hatinya Yehuda ini. Udah belum nih? Ah lama kali si Joker nih.
Oke guys, sudah di ACC ya sama Bang Joker. Kalian katakan terima kasih karena sudah membantuin ACC ya guys ya. Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makan kak, aku belum makan nih. Pas buka. Udah deh. Belum makan nasi. Udah pindih game ya Ki. Idih pindih game ya Ki. Kiki pindih game ya Ki. Kiki nggak main FF lagi. Kiki nggak main FF lagi Kiki. Aku gak suka Kiki main FF. Kiki pengennya Kiki main FF terus. Kikinya seliminnya Kiki main FF. Aku nggak suka Kiki main game lain selain FF. Karena game FF itu game kesukaan Eki. Kikinya kalau Kiki main game lain Kiki nggak suka. Kiki nggak main internet. Kiki main script. Pengen nabok. Jangan tabok aku nih Pak, tabok itu yang ngomong kayak gitu. Kiki pingin Lipi makin mingginya Ki. Yang Edin bicil. Kenapa jadi bahasa alien Kak? Karena ada bocil FM. Karena ada bocil FM. Aduh, kenapa? Kenapa bocil FF ini? Aku masih main FF. Kenapa kamu membenci aku? Aku masih ngupload konten FF dan bermain FF. Aku masih cinta dengan FF. Kenapa? Halo Zuhri dan Faisal. Halo Solihin. Apa lagi ini? Bocil FF. Bocil FF. Ikut dong Kak, silakan masuk ke grup. ID grupnya di samping aku. Ini apa nih? Kok dari tadi yang masuk keluar masuk keluar masuk. Udah kayak ingus. Mana nih katanya kalian pengen mabar. Emang ya udah nggak jelas tuh Johnson itu biasa bocil nyari perhatian. Kalau kalau kata Bang Joker gini Tesar, kalau kata Bang Joker biasa bocil nyari perhatian. Ikutan bisa nggak tuh masuk aja ya ke grup. Ya, Grupnya di grup aku. 1, 2, 3. Ya, arigato. Semangat ya, Kak. Terima kasih Miki. Terima kasih untuk Miki. Terima kasih. Terima kasih. Semoga rezeki kamu semakin lancar terus ya Miki. Miki orang baik. Terima kasih. Ini kenapa ini yang main? Kalian nggak pada mau main kah? Apakah kalian takut kalah lost streak? Gak ada yang masuk kayak aku ikut lagi dah. Ini kenapa? Biasanya langsung full. Tumben di pertengahan kayak gini malah nggak full. Skip satu game, ya skip dulu guys, skip dulu. Ini soalnya masih pertengahan game nih. Pertengahan live maksudnya. Pertengahan live.
Kan dari dulu aku request apa? Buat jajan seblak bisa kayaknya. Terima kasih. Terima kasih. Lagi tadarusan Mel. Bagi kue dong. Apa ki? Apa ki? Bentar, aku cek dulu nih. Ini miskin langsung hilang, langsung kabur orangnya. Langsung kabur. Ayo guys, siapa nih yang belum main? Main dulu guys. Ini masa apa? Yang sebelumnya ikut lagi. Itu donasinya masuknya iyo, bisa beli sebelah. Mau pakai Nana lagi nggak kak? Kenapa kau pengen pakai Nana? Yehuda komen sekali lagi kayak gitu banget. Mana Yehuda? Ya, Latifa Yehuda tuh dia kasihan, dia nggak punya teman ngobrol. Iya, dia nggak punya teman ngobrol Latifa. Kalian nggak ada apa yang pengen berteman sama Yehuda? Kadang-kadang dia tuh terpaksa ngobrol sama si Wong Edan. Tapi si Wong Edan nggak jelas dia kalau komen. Nggak nyambung, kadang suka ngomong sendiri gitu. Sama lah kayak Yehuda. Ini aku sayang kamu. Aku kangen kamu. Mama aku mau off lah. Mama. Ini dengerin ya ini ya. Ini aku demi Allah nih ya. Kemarin si Ki Channel itu dia ada godain cewek tahu. Ini. Itu banyak tau godain cewek. Iya, iya, Akila. Akila. Akila udah gak ada lagi tau nggak mana tuh si Akila. Dia pacarnya Akila, tapi Akilanya kabur. Ini sebenarnya ini ada sangkut pautnya sama si Rere juga nih, hubungan Akila sama Siki. Si Rere ngancurin hubungannya Akila Kaki tahu. Dia ngadu domba. Ini belum di ready. Ini Kang siapa ini? Kang ini udah guys. Skip dulu, ayo masuk lagi. Gas kak, ini belum skip tuh satu tadi. Ki aku kangen kamu. Ini si Ki itu kemarin dia godain cewek lain. Kamu mau sama cowok penggoda? Kurang satu lagi guys. Kata aku sih mending kamu sama si itu, sama si Yehuda tuh. Ini ngapain itu mulu dah? Ini. Mana guys, kok orang itu terus sih? Ya ampun ini bocil FF. Bocil FF ini. Maklum cowok godain cewek, semua lelaki bebas memilih kalau cewek bebas menolak. Enak aja.
Isilah satu lagi. Iya nih guys, siapa yang belum ikut guys? Siapa yang belum ikut mabar? Nah ini Ir belum kan Ir ini? Yang mukanya ini. Ini belum kan guys ini? Ini dia belum kan? Terus kenapa emangnya si Ai ini nantangin? Emang perempuan memang gampang terbodohi ya. Udahlah ini, serah kamu ini. Pacaran aja sama Kichenon. Gua kagak bisa jajarin apa? Gak bisa apa? Boleh join kak? Boleh. Masuk ke grup ya. Ini ID grup samping aku. Untuk kalian yang pengen ikutan mabar, boleh silakan masuk ke grup ID grupnya samping aku. Nanti di ACC sama Bang Joker ya. Pas aku udah di lobby. Halo, preset. 次の目標は誰？深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いている Odet. Ya, Odet. 友よ Enggak mau jomblo aja dah. Jadi si Ain ini gimana hubungannya sama Ki Channel? Halo Uye. Galih Nimo kak udah tamat. 俺が選ぶ番だ Epic Legend kah? Iya Epic Legend bisa. Epic GM bisa. Tergantung siapa yang cepat duluan antara GM atau Legend. Ini mana dulu nih yang di up? Ini dulu deh. 俺の斧を舐めるなよ Halo Fadil. 愛が永遠夜も永遠 Ya aku pakai Odet guys. 包帯ではこのリリーシー化を隠すことはできない。エンジンスタート。白鳥の舞はこうでしょ Oh Desya. Aduh kelilipan. Nah, sama jam berapa kak? Nih 1 jam lagi. Aku mau jomblo. 正義を執行する願った獲物は逃がさないそれが唯一の使命だ Gak ada MM. Apa kan? Bang Joker live nggak kak? Bang Joker live nggak tuh Bang Joker? Roger tuh MM mil, iya tahu, tapi kan dia kan setengah MM setengah fighter, nggak bisa yang benar-benar pure MM gitu. Oh wow, wow.
Yehuda Love Odette. Ini Nani Mono Yehuda ya? Sergia, kenapa Ujang? Ujang. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the Aku enemy sama kakak reaches the Sergia aja. battlefield. Gak mau, kamu bocil, Rizky. All troops deployed. Kamu masih kecil, aku udah gede. Initiate retreat. Tuh, orang Aininya suka sama kamu. Dia tuh cuma jual mahal doang. Aini tuh suka sama kamu, Ki. Initiate retreat. Ih, lepas terus deh. Initiate retreat. Blood. Ya Amcong. たくさん装備を買ってくれませんか？ 私が泳げないことは Eh, An ally has been slain. たくさん装備を Initiate retreat. aduh. 白鳥の湖の美しい夕暮れを見たことはありますか？ Sorry, guys.この剣はいただき物です。 Wah, mantap nih. An enemy has been slain. Request backup. The enemy has slain the turtle. してくださいね。 Initiate Halo, retreat. Rizky. An ally has been slain. Request backup. Kenapa nggak panik? Enggak. Naik. Ya! Ally has been slain. なぜみんな私を見ているの？たくさん装備 You have slain an enemy. Hadau. なぜみんな私を見ているの？ Kakak orang mana? Orang Depok.
白鳥の湖の美しい夕暮れを見たことはありますか？ You have slain an enemy. Mamam, mamam. Dengan orang. Clear our lanes. Hmm. An ally has been slain. Kakak kapan Captain F lagi? Iya nanti ya. An ally has been slain. Nggak kena. Halo Irfan. Kakak, aku suka kakak tapi aku miskin. Kenapa coba? Ally has been slain. Ya, ke pending. An ally has initiated retreat. Enemy double. Aduh. Our turret Yeah, has been Becky. destroyed. Request backup. Our turret Becky. has been destroyed. Our turret is under attack. たくさん装備をされてください。 Kalau soda kue itu biasanya untuk kue. Our turret is under attack. We're behind the goal. Shut down. Yes. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. The enemy has slain the turtle. An ally has been slain. An ally has Aduh, been delay slain. semua skill aku. この剣はいただき物です。なぜみんな私を見ているの？この剣はいただき物です。白鳥の湖に美しい An enemy has been slain. Enemy rampage. Wah! Enemy killing spree. どこ？ Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Wow. Our turret is under attack. Kirito gimana kabarnya Asuna? Dia tidak, Kirito itu bukan Kirito Tisao. Dia nggak cocok sama Asuna. Shut down. Ah, kabur. Ya, nggak bisa guys. Have been slain. Diputer-puterin. Our turret is under attack. Linot lah, bis ini. An enemy has Ya been ampun, slain. putar terus. Oh ya.
Nah, ini malam Naldi. Our turret is under attack. 一緒にしてくださいね。この剣はいただき物です。たくさん装備を買ってくれませんか？ Ya, Your team destroyed a turret. Enemy rampage. Initiate retreat. Initiate retreat. Ally has ada dia lagi. Ya ampun, Karin ini temen. unstoppable. Untung dari bawah. Our inhibitor turret is under attack. Kakak Sergio nggak main FF lagi kah? Wih, tadi barusan aja aku main FF. Barusan aja aku tadi main FF loh. Request backup. The enemy has slain Lord. Enemy dominates. Wih, segitu langsung darah aku, woi. Enemy rampage. Kurang damage kayaknya ya tim kita. Apa gimana ya? An enemy has been slain. Double kill. Enemy double kill. Buat mukul-mukulin si tank musuh tuh kan. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Belilah woi diamond aku mau beli baju lebaran. Tuh guys, beli diamondnya guys. Beli diamondnya Bang Joker tuh. Silakan masuk aja ke Defeat. link Discord. Link Discord yang ada di deskripsi ya guys. Murah tuh diamondnya Bang Joker. Aku boleh ikut mabar. Masuk aja ke grup ID UB samping aku ya. Oke, bentar guys, diacanya dulu ya. Oke. Udah di ACC guys katanya sama Bang Joker ya. Oh, skin hero. Oh, nggak bisa. Diamond doang. Dia langsung benar-benar hero-nya gitu langsung dikirim.
Sayang nggak dipakein guys. Ini pengen ngapain ya? Udah di ACC ya guys sama Bang Joker. Silahkan dicek akun kalian masing-masing. Kalau belum di ACC juga, coba kalian reward ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enak aja. Beli diamond sama aku dapat foto Sergei 1 album. Foto aku ngapain? Berenang, foto aku berenang. Mabar, kalau pengen mabar masuk ke grup. ID grupnya samping aku. 親友を除くとき Saya aku apa sih? Sumpah nggak jelas juga nih Joker lama-lama. Saya aku lagi sakit karena nggak ada yang beli diamond sama aku. Oh Joker lagi sakit guys katanya. Ayo guys beli diamond di dia guys, soalnya dia lagi sakit. Sampai sahur kak. Tergantung kalau banyak yang nyawer. Halo Agus. Oh kupa. Jadi inget waktu main F nih aku. Oh berarti kamu main ML nih sekarang. Moshi moshi. 我々が海で生まれた。いや、我々が海そのものだ。勝負なら誰にも負けやしない。 Ih tank musuh tank 2. Sekarang lagi banyak tank terus ya. Kalau banyak tank tuh lebih enak pakai MM ya kan guys. Kalau enggak Kari itu buat nge-counter tank katanya. Kari itu untuk nge-counter tank ya guys. 我ら海を司る者なり コマンドを掲げアーマードビースト起動 Bukan dikubur Bang Joker, mending dijual dulu Yehudanya. Untung banyak nanti. Malah dikubur. 痛みを感じられるということは生きている証だ Iya. Testo Alpha 起動 Kari di rot. Oh di rot juga ya. Berarti fighternya di rot ya guys ya. Ya guys ya. ずっとこの時を待っていたんだ Ini lagi. Malah Kadita. Terus abis itu ini Harley. Harley emang kalau ke tank tuh enak apa ya?
Harley tapi yang enak apa? Harley kan lebih enak untuk yang musuhnya ini. Yang musuhnya lembek-lembek kayak MM sama Mage ya kan? Malah ngepick Harley. Oh ada kari guys, nggak apa ding. Aduh, mana stiker lagi. Terus juga masalahnya ini nih aku nih pakai Estes gitu. Gimana aku nih pengen nge-heal si Harley sama Karita. Kurang mantep nih kombonya nih. Kurang mantep, kurang pas. Ngelek-ngelek. Kamu ngelek-ngelek berarti Kristopel. Usir. Usir apa kak? Mage. Emerald terus buildnya dicampur tank sama Mage. Nggak mau, aku pengennya kalau dicampur itu jadi seblak biar bisa aku makan. Mana MM-nya? Lah, siapa core-nya? Oh, oke. Kemana nih? Wait a minute. 聖なる光を浴びて輝いた。我に力を First blood. 闇は Ya, belum udah heal. 右手である。 Aduh, udah. 私は神に選ばれし者です。 Initiate retreat. Request backup. Ya, ada bapaknya lagi. 羊飼いです。横愛知 Tau gitu aku pakai flick, pakai flame shoot, ya ampun. 神が人を愛しています。 Initiate retreat. Initiate retreat. 我に力を与えよ。 Request backup. 神 Attack が through. 人を愛しています。 闇は光の右手である。 An ally slain the turtle. 私は神に選ばれし者です。 Malam Blue. Gimana sih? Ih, kelepas mulu dah. Ult is ready. 聖なる光を浴びて輝いた。 An enemy has been slain. Initiate retreat. You have slain. Aduh, aku lagi. Initiate retreat. 横愛知 Low mana. Retreat. 私は Initiate retreat. 羊飼いです。
る光を浴びて輝いた。 Request backup. Oh iya lupa. Ya ampun. Kalian ini ya nontonin layar hitam ya? Initiate retreat. Initiate retreat. Kalian nontonin layar hitam. 光の右手であ Ult is る。 not ready. Ult is not ready. 私は Attack 神に the 選 turtle. ばれし者です。 Oh tidak, matiin gak nih aku nih akun. Attack the turtle. 神が人を愛しています。 Attack the turtle. The enemy has slain the Ini turtle. 2 orang di atas masih. Killing spree. Request backup. An enemy has been slain. Ult is not ready. An ally has been slain. Ult is not ready. 私はただの一人の羊飼いです。 Ult is not ready. 我に力を与えよ。 Apakah Karuya sudah mandiri? Mandi sendiri? Battle spell and cooldown. 女子愛知 Initiate retreat. Battle spell and cooldown. 我に力を与えよ。 Initiate retreat. Wah! 聖なる力よ、解放せよ。 Mantap nggak tuh Karyanya tuh? Slain. Aku healin terus, jangan sampai dia tuh sekarat guys. Kill. Double kill. Wih, Karyanya penuh terus darahnya guys, mantap guys. 光の右手である。 Okay. Tapi yang lain nggak lupa guys, tetap aku heal dong. 聖なる Battle 光を spell 浴 and びて cooldown. 輝いた。 An enemy has been slain. Attack the turtle. Your team destroyed a Udah. turret. Request backup. Udah pulang lah. Attack the turtle. 神が人を愛しています。 An ally request backup. Ah, kena. An enemy has been slain. Wah, ada yang mati. Aduh, Karyanya mati guys. Launch attack. An enemy has been Wih. slain. Ult is not ready. Your team destroyed a turret. 私は神に選ばれし者です。 An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Ult is ready. Udah pulang. 私はただの一人の羊飼いです。 Battle spell is ready. 女子愛知 Beli apa ya? Beli note. Beli note nggak guys? Oh beli ya? Beli nggak guys note-nya? 私は Initiate 神 retreat. に選ばれし者です。 Initiate retreat. Ult is not ready. 私はただの一人の羊飼いです。女子愛知 You have slain an Nah. enemy. Is not ready.
Gila ngedelet karya guys. Mantep kan. Bentar aku tuh kalau support lu mantap kamu kalau di bener. Launch attack! Request backup! Our Halo turret Awi. is under attack. Attack the Lord! Wait a minute. Attack the Lord! 我に力を与える Wow, banyak bapaknya. Ult is ready. Initiate retreat! 闇は Initiate retreat! Initiate retreat! Destroy the turret! 聖なる光を浴びて輝いた Battle spell and cooldown. Ah besok ya aku beli DM-nya. Iya tuh sama Bang Joker ya, Wahyudin. 神が人を愛しています Salah ngeheal. Battle spell ready. Wah, kena kita. Godlike! Double kill! Ah! Has been slain! Gak ngeliat hero aku. Ally has been slain! Hero aku gak kelihatan. Wih mantap. Enemy has been slain! Nyak. Enggak. Wiped out. Battle spell and cooldown. Kak, bisakah ajarkan aku gitu? Ajarkan apa, Mamang? Ajarkan mencintai aku. Battle spell and your team destroyed a turret. Battle spell and cooldown. Kakak di Nimo kah? Enggak, aku udah tamat di Nimo. Request backup. Initiate retreat. 闇は光の右手である Initiate retreat. Udahlah, nggak mau aku deket-deket Kadita. Initiate retreat. Soalnya aku kalau disuruh mundur-mundur terus. Launch attack. 聖なる Initiate retreat. An ally has been slain. 我に力を与えよ Wih, awas bokong. Legendary. Initiate retreat. Double kill. Triple kill. An enemy has Digagalin lagi sama Harley, kocak. launched. Maniaknya digagalin lagi sama Harley. Initiate retreat. 私 Launch は attack. 神に選ばれし者です ロードに攻撃するの Attack the Lord. Enggak, Rose, aku emang udah ini tamat. Request backup. Slain Lord. Tadi jadi nggak nih aku beli note-nya? Request Gak ada yang backup. jawab. Ben, 私はただの一人の Battle 羊 spell 飼い and です cooldown. aku nggak mau deket-deket Kadita. Malas. Battle spell and cooldown. Aku pengen deket Kari aja. 我に力を与えよ Request backup. Legendary. Okay. The enemy has been slain. Killing spree. 解放せよ神が人を愛しています Your team destroyed a turret. Legendary. Langsung tower. Yeay. Hebat kah pakai SS lagi nanti? Victory. Tapi aku ngehilin siapa kalau pakai SS lain?
Apa ini? Oke guys, OTW ACC. Emblem. Apa nih? Cooldown reduction. Cooldown reduction aja deh. OTW di ACC ya guys. Sabar ya, Cing. OTW di ACC guys. GG Gimang. Gaming Gimang. Boleh ikut, masuk aja ke grup nanti di ACC. Halo Mepel. Wes ya guys, udah di ACC sama Bang Joker. Siap-siap. Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana ki temanku udah dibilang Vicky channel itu tuh dia selingkuh. Dia tuh banyak ceweknya di mana-mana. Dia juga di sini tuh cuma nyari cewek doang. Dia tuh nggak nonton aku, cuma nyari cewek, nyari cewek doang. Mana ya si Brownies? Oh. 私にご命令を。 Tuh lagi mendem tanpa udan. Mendem tanpa udan. Mendem tanpa udan. 深淵を覗くとき。 Lihatlah mukaku yang sangat bulat ini. 次の目標 Lihatlah は誰？ mukaku yang sangat bulat ini. Mendem tanpa udan. Siapa yang cita-citanya keluar dari Epic? Bapakmu. Oh iya, lupa aku. Bapak gua udah miti, Kak. Minta hapusin lah. Buset Hildanya. Gila. Ini banget, metal banget, sumpah. Itunya itu ya, eksotis. Ini aku niche, aku pengen pakai ini ya. Pakai pakai ini. Boleh. Wish Angela nggak touch. Angela enaknya aku pakai apa ya? Oh, musuhnya Angela. 愛と希望が一番
Aurora atau Vale? Aurora apa Vale, guys? Aurora aja deh. Vale, kamu telat jawabnya. Mendem tanpa udan. Kamel tahu dari Citato. Kenapa? Wih, minyak. Angel, baby, angel. Nggak jadi malu Kak Amel. Nggak ngerti. Kalian ngebahas apa sih? Ngebahas apa sih? Gue habis lost streak, bro. Wow, kasihan. Kasihan sekali. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Minta Smash pusin them. rank sama bapakmu, Ren. Coba. All troops Pak, deployed. ini dong pusin rank sampai mistik. Gak ada kerjaan bapaknya kan. Request backup. Masuk Amel. Kayaknya. Request backup. Ih, kenapa nih kok gak ngelek-ngelek gitu ya? Ada paling nge-heal lagi di situ, malesin. Kan penuh lagi darahnya. Request backup. Initiate retreat. Request backup. Ini musuhnya nggak ada mage ya? Oh, si Angela doang. Oke deh. Request backup. Request backup. Attack the turtle. Level 4. Slain the turtle. Ih, dapat turtle, yay. Initiate retreat. Pengen nganuin Angela nih, aduh. Launch attack. Aku itu deh. Launch attack. Okay. First blood. Request backup. An enemy has been slain.
Udah pulang kali ya? Ih, malesin. 情けないわ Ih, 氷漬けにしてあげるわ Initiate 交戦しないで Initiate retreat. 勇気を持ちましょうありがとう 風に乗って走れ Initiate retreat. Initiate retreat. Launch attack. 輝いている アイス An enemy has been slain. Initiate retreat. 今日の Initiate retreat. ya, 雪してあげるわ sumpah lah. Attack the turtle. Launch attack. Killing spree. Initiate retreat. Attack the turtle. Initiate retreat. Ah. Keringnya apa, Kak? Badak. Retreat. Enemy double kill. An enemy has been slain. Initiate Baby, you're my angel. ブリザードと共に舞い Nunggu angkot, nunggu angkot. launch attack. Nunggu angkot, mana angkot? Ult is not ready. Dibu santai aja, Re, sambil bisulan. ターコを攻撃しろ氷漬けにして Initiate retreat. An enemy has been slain. Jauh kali larinya, buset. ブリザードと共に舞いましょ Ult is not ready. うはっ心の声 Request が backup. 勇気を持ちましょう私が行くまで交戦しないで Launch attack. アイスが欲しい Mam kau, syukur. Rampage. Syukur kamu yang jelak. Shut down. Mam, kamu yang jelak. An enemy has been slain. Launch attack. The enemy has slain the turtle. Clear up lane. Baby, you're my angel. Enemy missing. Mana nih ya? Ult is not ready. 風に乗って走れ Ngeri, aku ada simak-semak. Enemy missing. Oh, yang jelak lagi, guys. Coba ya. 昨日の Our 私 turret has been destroyed. やりたい Request backup. Mama kau, syukur. Kamu Initiate penuh retreat. dendam. Dari tadi aku menyimpan dendam, guys. 氷漬けにしてあげるわにゃ、1、2、3、にゃ、ありがとう Gas pakainya lagi. Gas pakainya lagi. Aduh, jangan deh. Aku ngeri. ブリザードと共に舞いましょ Terima kasih, Abang Ally Henry. has been slain. Request う backup. 風に乗って走れ Terima kasih. Aku nggak ngeh. 心の声に従う勇気を持ちましょう Request backup. Launch attack. 今日の雪情けないわ Mana yang jelanya? Yang jelanya dinaikin, lagi naik kali ya?
Mia nih guys. Request backup. 昨日の私より Mia. 強くなった An ally has been slain. Initiate retreat. アイスが欲しい効率的にしてあげる Ah! An ally has been slain. Mati. Been slain. Killing spree. Ih, bertambah lagi nih waktu aku nih guys. Jadi ini nggak last loh. Tambah lagi. Bukan Bang Henry. Bang Henry nih dia nggak pernah komen. Our Tapi dia turret has nonton. been destroyed. Our turret has been destroyed. 小さくて白くて輝いて Podcast no karo kowe. 昨日の私より Initiate slain an enemy. Iya, harusnya nggak usah aku ulti. Hah? Initiate retreat. 今日の雪 An ally has been slain. Request backup. Iya. An ally has been initiate retreat. Under attack. Enemy double kill. Udah jelas mati dah lah. Aku pengen coba gitu kan. Our turret has been destroyed. Kenapa ya sis? Your turret is under attack. Iya, dengan Under Henry. attack. Bang Jokers mana kak? Mana Bang Joker? 風に乗って走れ Our turret is under attack. Katanya Bang Joker nggak mau live gara-gara males sama bosnya kayak アイスが欲しい Anis katanya. Attack the Lord. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Wow! You have been slain. 氷が溶けた Anis tomboy itu Initiate tuh. retreat slain. Shut down. Double kill. Pamit mau pulang. Kill. Wih, Shut down. ini ya. Maniac. Attack the Lord. Launch Kok attack. maniaknya kemarin beda ya? Waktu itu maniaknya beda ya? Maniak. Kok sekarang maniaknya begini lagi? Bingung deh aku yang bener tuh yang mana sih? Apa maniaknya di musuh gitu? ブリザードと共 Yang に beda suaranya. Your team destroyed the turret Lord. Request backup. Initiate retreat. Kabur dia. Rese. Initiate retreat. Team destroyed the turret. Initiate retreat. Slain. 小さくて白くて輝いて Our turret is under attack. Initiate retreat. Request backup. 勇気を持ちましょう You have been slain. Ih, mati. Mantap. Your turret is under attack. Slain. Sialan hilangnya maju lagi. Lord. Soalnya mau beli pada lebaran diamond nggak laku. Iya tuh guys, beli ininya diamondnya Bang Our Joker. turret is under attack. Launch attack. Beli guys diamondnya Bang Joker guys. Tolonglah guys. Inhibitor turret is under attack. 今日の雪 Tolonglah guys, beli diamondnya guys. Murah loh guys. Launch attack. Initiate retreat. 昨日の Request backup. 強気にしよう私が行くまで Mantap. OTW.
Gila langsung marah. Bapaknya ngamuk. Terus bapaknya ngamuk. Usah. Bapaknya pada ngamuk, MM-nya aku bunuh. Oh, ini siapa nih yang belum mati? Oh, Ling. Bisa nggak ya? Initiate retreat. Ayo. Request backup. Initiate retreat. Launch attack. Sorong! Si Kroto. Ya! You have been Sialan mati aku. enemy double kill. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Request backup. Banyak sakit, guys. Iya, banyak sakit. Your team Makanya destroyed belum a turret. dia ada yang Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Angela. Request backup. Initiate retreat. Ya ampun, aku belum ngapa-ngapain. Shut down. Monster kill. Enemy double kill. Jangan naik Johnson dulu. Our inhibitor turret is under attack. Kalau ini Hilda ini ngegangguin tabrak mulu. Launch attack. Launch attack. Request backup. Request backup. Attack the Lord. Initiate retreat. Oh, ditaikin dia. Godlike. Shut down. Syukur. Double kill. Syukur. An ally has been slain. Attack the Lord. Attack the Lord. Ini gimana nih attack the Lord? Iya, padahal bisa ngetin Lord, guys. Udah ragu-ragu. Gila, level 15 mana immortal lagi. Mas banget aku mukulin ini. Request backup. Launch attack. Ngeplank. Our inhibitor turret is under attack. Wih, udahlah nih ke bawah nih. Our inhibitor turret is under attack. Launch attack.
The enemy has slain Lord. Initiate retreat. 小さくて白くて輝いて Initiate retreat. Initiate retreat. 今日の雪情けないわ Kenapa? 昨日の私より強くなりたい私が行くまで抗戦しないで心の声に Request backup. 持ちましょう Kak boleh join nggak? Boleh. Request backup. アイスが欲しい効率的にしてあげる You have slain Mamam an kau. enemy. Request backup. Double kill. Oh mantap. Yang kecil-kecil udah pada mati. Ayo kita serang. Launch turret has been destroyed. Triple kill. Under attack. Launch attack. Launch attack. Yang kecil-kecil udah pada mati guys. Ya linknya belum. Request backup. Request backup. Syukur. Nggak mati guys. Ya. Your team destroyed a turret. Launch attack. Yeay, menang. Kalian nggak ngeliat ya guys? Aduh, cabut-cabut. Victory. Nggak tahu kenapa. Gimana gambar? Iya, kecabut guys. Aneh. Padahal biasanya nggak kayak gini. Oke, satu kali lagi guys, main berawal kita. Aku tong sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini karena waktunya udah tinggal 7 menit lagi. Yang belum di ACC besok aja ya, karena waktunya udah mau habis. Ayo, ayo. Nah iya, kasih Asrul aja, Wong Edan. Mana Asrul nih? Yah, kirain main rank. Makanya aku nggak masuk. Anis mau ikut. Nah, begini guys, kalau viewers yang baik. Siapa tahu ada viewers yang butuh pekerjaan. Ada lagi viewers lain yang ternyata ada lowongan pekerjaan. Makanya kita itu harus akrab sama semua orang. Mau, nggak bilang. Aku kira Anis nggak main ML, kan Anis mainnya FF kan? Besok berarti besok. Hah? Apa? Kenapa Kroto?
Kalau tuh kenapa? Masa sih? Aslinya mah Asul, ih. Aslinya mah Asul nggak kayak gitu dah. Gara-gara dihasut jadinya dia emosian. Oh nggak rank sih, iya ini 1 kali lagi main soalnya tinggal 5 menit lagi guys. Aduh, aku live nggak ya di TikTok? Aku agak capek nih. Aku pengen live. Hah? Welcome to Mobile Legends. Henry mau main, Henry. Nik kamu apa Henry? Nik 5 kamu. seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Kenapa kamu nggak ngomong? Ngomong nggak dia tadi ya? Enggak. First blood. An enemy has been slain. Gimana tuh Henry tuh? An ally has been slain. You have slain an enemy. An ally has been slain. Enemy double kill. Initiate retreat. Kill. 人の成長を妨げる。 An ally has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. 命に魔法をかける。 Ngeselin Fanny-nya. Dia begitu ke depan-depan tapi balik 魔法 lagi. に命を込めるのよ。 Ya ampun nggak kena. Hmm. 妥協はすなわち失敗だ。 An enemy has been slain. Enemy rampage. An ally has been slain. Double kill. 効かない。 An enemy has been slain. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. Wiped out. Kenapa sih Asrul? Asrul ngomong sama siapa? Killing spree. You have slain an enemy. Ah! Spree. Launch attack. Shut down. Mega kill. Double kill. Shut down. Enemy double kill. An ally has been turret is under attack. 最後まで残る人は誰ですよ。 An enemy has been slain. An ally has been slain. You have slain an enemy. Launch attack. 命に魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命を込めるのよ。 Ada merah-merah. 妥協はすなわち失敗だ。 Ya, aku tersetun 1 tahun. Slain. An ally has been slain. An
一杯おごってくれない？ Your team destroyed a turret. Shut down. You have slain an enemy. Ally has been slain. Gampang lewat ngambil itu. An enemy has been slain. Launch attack. Ally has been slain. Enemy double kill. 制御効かない。 Our turret is under attack. Watashi ga dare da tte? Kenapa? そのうち知ることになるわ。世の中を変えられないのは三大 Wah. Slain an enemy has been slain. Double kill. Triple kill. Maniac. Wiped out. Hehe, mantap. Your team destroyed a turret. Si Henry mana Henry? You have slain an enemy. Wiped out. Ya mati. Mana Henry? Aduh, aku jijing. Ini gak enak, aku merasa bersalah. Pingin mandi deh. Pingin mandi deh. Halo Syafa. Makasih kabar ya Kak, sama-sama Fajar. Halo Syafa, kamu cantik foto gogo kah? Mana ada itu foto beneran? Tuh Syafa, lihat tuh namanya aja cantik, Syafa cantik. Gak bohong foto ahli itu beneran. Lupa nick saya. Oke. Biar kamu di-invite sama Bang Joker, Henry. Biar nginvite gimana nih? Biar apa? Invite kamunya. Main satu kali lagi guys. Jadi si Henry mau ikut. Jadi dia nih sering nambahin waktu guys. Lama tidak buka, besok baru ikut mabar deh. Gimana pengen mabar jadinya apa nginvite kamunya gimana? Besok. Jadinya besok nih. Om Joker ngegestin fotonya. Jangan mandi malam-malam ya, Pak Mali. Pak Mali itu kan game. Halo Yuki. Angel baby, Angel. Mana nih guys? Ya besok tidur udah malam. Ih, nggak apa-apa Henry. Demi kamu mah. Ya udah deh kalau gitu. Kamu mau tidur Henry? Kalau enggak sih, kalau aku masih kuat,
untuk live lagi. Nanti aku pengen live lagi sampai sahur. Enggak, aku istirahat dulu sejaman. Nanti aku live sampai sahur, guys. Di TikTok, tapi nama TikToknya Melva11. Kalau aku masih kuat, nanti aku live di TikTok Melva11 ya. Oke, sampai jumpa besok lagi. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih juga buat yang sudah nge-give hari ini. Terima kasih banyak Bang Hendy, semoga rezeki kamu lancar ya, dan juga Mike, Carlos. Bye bye.